Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o R&B pevačici Aliji, za koju verovatno mnogi od vas već i znaju. Ako ste malo stariji ćete verovatno znati ko je ona, iako ste malo mlađi, nema veze. Udobno se smestite i možemo odmah da krenemo na interesantnu priču o njenom životu i onome što se na kraju desilo. Alija Dana Hampton je rođena 16. januara 1979. godine u Brooklynu u New Yorku. Živela je sa roditeljima Michaelom i Dianom, kao i sa bratom Rashadom. Alija je od malih nogu pokazivala dar za muziku i majka ju je, kad je imala samo 5 godina, upisala na časove pevanja, pa je tako još od malih nogu nastupala u crkvenom horu i na raznim venčanjima i događajima. Kad je imala 5 godina, ona se zajedno sa roditeljima i bratom preselila u Detroit, gde je kasnije pohađala katoličku školu. Kada su se preselili tamo, otac je radio u jednom magazinu, dok je majka bila domaćica, onako samo je čuvala nju i njenog brata, ali njena majka je pre toga, pre nego što je postala domaćica, također bila pevačica, također se bavila pevanjem, a također njen ujak Barry Hankerson je bio muzički producent koji je tada bio u braku sa pevačicom Gladys Knight. Gladys Knight je naravno pomagala maloj Aliji, pa se ona tako pojavljivala na raznim audicijama za razne reklame i TV serije. Išla je na audiciju za sitcom pod istim krovom, ali na kraju nije dobila ulogu. A sa 10 godina se pojavila u show programu Star Search. Na prijemnom ispitu za srednju školu likovne i scenske umetnosti u Detroitu, Alija je pevala na italijanskom jeziku pesmu Ave Maria, a tokom pohađanja srednje škole je upisala i dramsku umetnost i diplomirala je 1997. godine. Alija 1991. godine sa samo 12 godina potpisuje ugovor sa izdavačkom kućom Blackground Records. Ujak, koji je bio muzički producent, je upoznao sa reperom R. Kellyjem, koji je postao njen mentor, glavni tekstopisac i producent njenog prvog albuma, koji je izašao kad je imala samo 14 godina. Njen prvi album se zove Age Ain't Nothing But A Number i izašao je 24. maja 1994. godine. Album je bio na 24. mestu Billboardove liste Top 200 albuma, što je zaista dobar rezultat za novog izvođača, a u prvoj nedelji je bio prodat u skoro 75.000 primeraka. Album se ubrzo popao na 18. mesto Billboardove liste, a do danas je prodat u više od 3 miliona primeraka. Njena prva pesma koja se nalazi na tom albumu, Back and Forth, je jako dobro prošla i bila je na 5. mestu Billboardove Top 100 liste, dok je na top listi hip-hop i R&B pesama bila na prvom mestu čak 3 nedelje. Drugi singl sa ovog albuma je bio At Your Best, koji je također bio jako uspešan, a završio je na 6. mestu Billboardove Top 100 liste. 1996. godine Alija prelazi u drugu izdavačku kuću i tada kreće da sarađuje sa producentom Timbalandom, po mom mišljenju najboljim producentom svih vremena, mnogo volim njegovu muziku, kao i reperkom Missy Elliott. Timbaland i Missy Elliott su producirali ceo njen drugi album pod nazivom One in a Million, koji je izašao 27. augusta 1996. godine. Album je jako dobro prošao, našao se na 20. mestu Billboardove liste Top 200 albuma, da bi se kasnije popeo na 18. mesto, a pesma sa albuma If Your Girl Only Knew je bila jako uspešna i našla se na samom vrhu Billboardove liste Top 100. I ovaj album je do dan danas u svetu prodat u više od 8 miliona primeraka. Nakon što je završila srednju školu, Alija je započela i glumačku karijeru. Pojavila se u TV seriji New York Undercover, a 1998. godine je na dodeli Oscara otpevala pesmu iz filma Anastasia, kako god, Journey to the Past, i tako postala najmlađa osoba koja je ikada nastupila na ovoj ceremoniji. Iste godine je snimila i pesmu Are You That Somebody za film Dr. Dolittle i za tu pesmu je dobila Grammy nominaciju, a 1999. godine je dobila i svoju prvu filmsku ulogu i to u filmu Romeo Must Die, koji je bio dosta uspešan, jer je u prvoj nedelji prikazivanja zaradio više od 18 miliona dolara. Ali je također učestvovala i u soundtracku za ovaj film, a pesma iz filma Try Again je objavljena i kao njen single. I to je bila njena prva broj 1 pesma u Americi, bila je na prvom mestu Billboardove liste. Spot za ovu pesmu je dobio nagradu za najbolji spot na MTV nagradama, a Alija je također zbog ove pesme dobila još jednu Grammy nominaciju za najboljeg ženskog R&B izvođača. Nakon ovog filma, Alija je krenula da radi na filmu Kraljica prokletih, u kom je igrala ulogu vampira, a u isto vreme radila i na svom novom albumu. Njen treći album po redu pod nazivom Alija je objavljen 7. jula 2001. godine i ovo je do sada bio njen najuspešniji album, koji se našao na drugom mestu Billboardove Top 200 liste, a u prvoj nedelji je bio prodat u skoro 190.000 primeraka
i ovo je ujedno bio i njen posljednji album zbog onoga što se kasnije dogodilo. Pričao sam vam o njenom radu, a sada ću malo da se dotaknem njenog privatnog života. Nakon izlaska njenog prvog albuma na kojem je radio reper R. Kelly, krenule su glasine da su njih dvoje u ljubavnoj vezi. I ne samo glasine da su u vezi, već i da su u braku. To je da su se ilegalno venčali bez dozvole njenih roditelja, jer je ona tada imala 14-15 godina. Ove glasine su na kraju potvrđene kao istinite i ispostavilo se da su se oni zaista venčali u avgustu 1994. godine, kada je Alija imala 15, a R. Kelly 27 godina. Sada je već svima jasno ko je R. Kelly i šta se desilo sa njim, to jest otkriveno je sve u vezi njega. Ako želite mogu vam nekad snimiti i ceo poseban video samo o njemu, ali kada su se venčali, napisali su da, tamo su stavili kada su se venčavali da Alija ima 18 godina, lagali su, ali su njeni roditelji na kraju uspeli da ponište taj brak jer je Alija tada naravno bila maloletna. Iako je utvrđeno da su njih dvoje bili i u vezi i u braku, obe su u narednim godinama u raznim intervjuima negirali tu svoju vezu i govorili su da su bili samo bliski prijatelji i da su se sprijateljili i zbližili kada su radili na njenom albumu. Mnogi ljudi su u narednim godinama otkrili javnosti sve o ovoj vezi i o tome šta je R. Kelly radio. Takođe, u Netflixovom dokumentarcu Surviving R. Kelly, ljudi koji su pričali u njemu su rekli da je zaista bio sa Alijom i da joj je čak napravio i dete, dok je još uvek bila maloletna. Ali je nakon R. Kelly-a bilo vezi sa Damonom Dashom, mislim onako otvoreno je bila sa njim, onako da javno zna. Njih dvoje su se upoznali 2000. godine i pričalo se o tome da su čak bili i vereni i da su planirali venčanje, ali to se nažalost nikada nije dogodilo zbog onoga što će se kasnije desiti. Ali je sa svojom ekipom 25. augusta 2001. godine bila na Bahamima gde se snimao spot za njenu pesmu Rock the Boat. Snimanje spota se završilo dan ranije i oni su se svi tog dana ukrcali u jedan avion kako bi otišli na Floridu, a avion u koji su se ukrcali je bio dosta manji od onog sa kojim su došli tamo. I pilot tog aviona im je odmah na početku navodno rekao da imaju mnogo stvari i da su pretovareni i da misli da nije bezbedno da lete. Svejedno pilotu je bilo naređeno da krene i oni su i pored toga što nije bilo bezbedno poleteli. Avion je poleteo i ubrzo nakon toga, svega 60 metara od piste, avion je krenuo da pada, da bi se ubrzo srušio i eksplodirao. Bilo ih je 9 u avionu, uključujući i Aliju, i svi do jednog su izgubili živote. Pored nje stradali su pilot, njen frizer, njen šminker, telohranitelj, zaposlen u njenoj izdavačkoj kući, kao i njen prijatelj koji je bio kao podrška na tom snimanju. Prema nalazima istrage na Bahamima, Alija je imala veliki broj opekutina i zadobila je jak udarac u glavu, a ispostavilo se da je pilot koji upravlja avionom imao lažnu dozvolu i pored toga toksikološke ispitivanja pilota su otkrili da je u organizmu imao alkohol i razne narkotike. Naknadna istraživanja su otkrila da je avion prekoračio težinu od 300 kg i da je u avionu bio jedan putnik više nego što je to dozvoljeno, jer je, kao što sam rekao, bio dosta manji od onog kojim su došli tamo. Ali je sahranjena 31. augusta 2001. godine, a na privatnoj ceremoniji prisustvovalo oko 800 ljudi, uključujući naravno rodbinu i prijatelje, kao i mnogi kolege iz sveta muzike. I Alija je naime preminula kad imala samo 22 godine, a nakon sahrane su puštene 22 goluba kao simbol njenih godina. Nakon njene smrti je izašao spot za pesmu Rock the Boat, kojeg je snimala baš pre te nesreće, a album Alija je nedelju dana nakon njene smrti postao još uspešniji i popeo se sa 19. na prvo mesto Billboardove liste Top 200 albuma. Singlovi More Than a Woman i I Care For You su takođe objavljeni posle njene smrti i obe pesme su se našle na samom vrhu Billboardove liste. Alija se naime smatra jednim od najznačajnijih izvođača R&B muzike tokom 90. godina i kritičari smatraju, i ljudi uopšte, svi mogući smatraju da je ostavila neizbrisiv trag u muzičkoj industriji, kao i da je kasnije bila inspiracija mnogim R&B i pop izvođačima. Ona se takođe našla na Billboardove listi najuticajnijih R&B izvođača svih vremena, a mnogi zovu princezom R&B muzike, kao i kraljicom urban pop muzike. Tako da eto, to je bilo sve za današnji video. Pišite mi šta mislite o svemu ovome, kako vam se čini Alijin život, kako možda vam se čini ovo što se na kraju desilo. I pišite mi da li slušate Aliju, da li volite neke njene pesme i koje su to pesme. A mi se vidimo vrlo brzo u novom videu. Bye!